Pemirsa, tren busana ring tengahing alikan zaman sekadi mangkin nenten wantah ngandelang desain miwah motif kain. Nanging taler wesananya ni majeng palemahan. Ini keinucap sida keselehin saking sayan agengnya ni perdagangan busana pre-love utawi thrifting. Sile tunggil penggiat busana berkelanjutan Angela Trihapsari mausang tren busana rahe mangkin akean saning utamayang indik rasa eling ring palemahan. Indik inucap taler ngawinang ipun ngerancang busana berdampak berkelanjutan. Dani mausang pasar internasional untuk busana berkelanjutan akan pisan selanya nih mawinan krama global sayan eling ring wesanan majeng palemahan nyane. Dane nureksain Bali katureksain saking kuentenan destinasi wisata Bali dados kiblat tren busana sayandangan nyobiang kuentenan produk berkelanjutan majeng pasar internasional. Dane ngunggahang keragaman budaya Indonesia dados produk fashion sane kejangkepin pahan modern. Ring sajoning desainnya nih kemargiang antuk ramah lingkungan. Pangupaya sekadi inucap mejanten side ngedautin uratian jakat. Mawinan busana sane kedautin inggih punike busana sane madue dampak berkelanjutan. Baik ketandane taler naur ulang bahan sise dados kreasi fashion anyar. Pemargi inucap ngulengang kasumekenan dane ring budaya berkelanjutan larapan ngadungang elemen tradisional saha desain kontemporer koleksi hasilnya nih stylish tur nyaman keanggen. Terus punike dane taler ngarianin desain busana serahine miwah semi resmi. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.